BJP की boycott तौबई मतंग से सीमा थमजगे BJP दनी को अखोइना तौरिसे साइगे लीडर BJP की लीडरशिप अमदगी मारगी एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट मयाम सिदने बखोइन तौरिसे को कईमम की तौरिनो हाय कांदा कोकोमी ने तौरकपा नत्रगा एनी CSO ना तौरकपसे BJP की मीडिया सेल पाइबा मयाम सिना मोइना अखोइ मयाम सिगी मरकता हानगी लेंगाक अदुगी लेंगाक कायना अखोइ सिबो साइगे मोइगी मियाम मोइगी हाना लेरंबा लीडर सिंग दुगा अखोइ याम नगनरगा मोइना पाम मोंगदा इहोसी चथब मानबगी मोंग अमा मोइना अखोइ सि उहले हाइतारे कोकोमी अदगी एवरी ऑर्गनाइजेशन से मोइना उहले इवन JSC बो उसी उहले सिनी कोकोमी वाई दि तोखरोबको हजिकसे कई लाके है कांदा 23 मेगी होसी चथद्रिंगाइगा गाइदा इंडिजिनस पीपल कना होइनी इंटीग्रिटी की कइनो देन यूनाइटेड नागा काउंसिल का अखोइ के लेरंबा ये NSA9 की तौर पर इंटीग्रिटी द क्वेश्चन लाकदरा खोट कदरा है मैम से लोन चथर पूरा लाइने बस अनोब पोन नतेबा कोकोमी दको एज फार एज द न्यू लीडर्स आर कंसर्न होजिक लेबा न्यू लीडर्स सिंग ददी मोइदि अनोब पूरा अनोब नेबा मोइना लीडर से चेंज तवर लाक्वाने होय कुइना सीजन ओरकपगी मोइगी खंगबा हिबदि लेरंबे आइ अदुबु इशू सिदि मोइदि पूरा अनोब नेबा समना हाइबदा 23 मे की मतमदगी थोलकपदा बीरेन सिंह पालग लाए एन बीरेन सिंह मैम चाइबे याब चाइ कोकोमी एजिटेशन तब याब मौंग तौई मौन वांग हंग याब हंगी हंगी वांगदुना मरम ओरकांदा मियाम यारक्तबदगी माइ गवर्नमेंट PR तारिदुने को लीडरशिप तो मतिक चादेन लौथोकपिग्रिनेबा PR गवर्नमेंट लाको मतमदा PR गवर्नमेंट सिदसु अखोइ हंग याब हंगी तोन तोन इवन IDP सिंह की ओइबा एजिटेशन मोइन हाइजरमनी 31 मार्च मनुंग दा अखोइ हंजलहनी अदु तौनी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट गातने से को अखोइना मोइदा हंगुब नते मोइन हाइजरकपने IDP की हंजन बकोचाबा अदई सुगी केम हंगदोकनी होंजिनने अदु तौने अदा तौने होय एरिया खरादा मोय असम राइफल केम खरा लौथोकपा होंदोंजिन तौबा सुगी केम जिंग होंदोंजिन तौबा इवन पांबई वो यावरा इसिदेबको मैतै की लेरिबा एग्रीमेंट लेनाबा ऑर्गेनाइजेशन बो यावसो लेजिनेबा सी मैम से येंगाकांदा ngamgidaba thabak singdugi akoina kuina lengak se leitana la matungda paliba lengak se anobo se lakpa kanda akoina maitai gi majority do calculate to bioba akoi gi JDU ne adagi kano NPP ne ko pangan gi chinau ani sine mo yaw kanda nearly akoi majority almost phang mane ko sidaida sigi majority se akoi de leina majority da pan ga do chief minister do Delhi na compromise to bira kanda कुकी नागा चीफ मिनिस्टर अहम थमपने डिप्यूटी अनी मेजर स्टेक होल्डर चीफ मिनिस्टर ताकपदी कई पालिब खेमचानसीदा ऑनरेबल खेमचानसीदा मपांगन फजना हापगा इरांजे लोसन यानब पीस टॉक से याम लाइब मोंग मखा चथब यानब सेमक लेंगाकने कोकोमीन लौएबा अदुगुम लेंगाक अमा ला मतुंगदा इहान हान लितान प्रॉब्लम थोए अदुबु ऑनरेबल खेमचान की मतिक मथौना हाय तारे मागी मतिक मथौना अदुना अखोई तोंगान तोंगानबा स्टेप्सिंग डेवलपमेंट की ओइबा चिंग चटप खोटप मयाम लौखले मा वांगांग मदा अखोइना पेनबा पुरा थमग्रसे तोगाना मतम खरददी अखोइसु इग्नोर तौरगा अखोइ येंगा लेरमे हाय तारे अदुगी येंगा लेरमदुई मतुंगिना तौरेबा थबकतुगा खुदका चिनगा चानादबा हाइबम लाएबा थोंग लाउबी थोइबा थौदोकसी गवर्नमेंटना नुमितुदा अहानबे आंगांग अनिसिदी लाइबक थेना सिरसु अकोनबे अहुमदि सिबम थोकतेबा सिगी मतांगसिदा मोइना इंक्वायरी तौरिबा मोंगसी FIR बो लौबी हाइबा यादबा मसाइगी को सुगुम्बा इंसिडेंट याम लेरेबा समना हाइबदा मोइरांग पुलिस ता चंगा कांदा मसाइगी मोइगी कंसर्न पुलिस स्टेशन ना चंगा कांदा मी आंगांग अनिसि बिसिगी FIR से मखोइना NIA दा जिनाबा कोट पाइजे अखोइगी CRPF ता नोंगै कापगी मसा मतंग सिदा मोइना खोइदा नोंगै कापथोरे अदुगा एडिक्वेट सिक्योरिटी लौखते हाइबा पोट मैम जे खोइना FIR इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अमा पिजगे हाइबा काना पुलिस ना एक्सेप्ट तौदबा से गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट तौहनदबा नत्राबा सुम मैम लाएबा अदुई मतुंगदा ngarang amuk litan aswaida muka tangkhul disna ani sire adoi tadi akoina ahanbada moida tronglawbida tawda hairmise लेब सिचुएशन मोइना थबक लौखतबदगी मतुंगिना मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लौ हाइबने मा रिजाइन तौब तौदबदि मा अपामने माना अखोइ थबक तौरि उद ngam da रिजाइन तौबे मथौ तादे कइनो अखोइ चैरा लोरे नंगना नोइना ngangi दु कइनो आइना थबक तौइसिदि आइना तौइ नोइ सि फारे सि लेरे हाइदे अखोइ सुदुम तुमिन लेनि हंदोखिनेबा अखोइना हाइ रिपोर्ट को तेन अदुइ मतुंगदा अमु माना ngasai उखुल चतना खोतना तौरे कांगपोपि चले मोइना खंगदबसे एके मिसागी लेवल दा मणिपुर की CSO मयामगा तोंगान तोंगान मोंगदा कुकी की तोंगाना मैते की तोंगाना वरी वताई खर चथैबा मयामना निमु गांगनेरिबा टेरिटोरियल काउंसिल बोइगरा स्टेट बोइगरा अमा बोइगरा यानी यारोय हारिसे चथबनेबा सिगी चथबसे लोइना इग्नोर तौथोकांदा मागी सेल्फ स्टाइल दा बिकॉज ही इज हैविंग 2 चीफ मिनिस्टर माई मनिंगदा चीफ मिनिस्टर अनि लेरियदना माना सेल्फ स्टाइल दा चथब मतुंगदा थोलकपदा मिसी मिना यावजरकपनेबको अदुना मरम ओइकांदा अखोइना मोरल ग्राउंड लो द रिस्पांसिबिलिटी लो वाइबसु याद्रे अदुइ मतकता थौदोक थोइबिजिंग जो हंदद्रबनिना नोइगी पार्टी से अखोइना नोइगी पॉलिसी से बोयकॉट तौबताबने ना अखोइना बोयकॉट तौबनेबा मियामनसु करी हाइनी लाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिना ममाई चुंगदबनी मखोइना ओइना
noma noma gi pali khaidu isi kai gino kai mo hang am khak si clarification je si yo to gi formula ne ko yo to gi formula ne ding asi na mi sida loina hogala ga loina ma tawraga pami ba pandam do phangadro mayam na khangbi ga dab se manipur sida chief minister gi banglo khatana te ba leibak chalai ri se ko lekai da mandal mayam lei ri ba ko adugi mandal sing duga akoi ga tayap tawraga mandal sing dugi apamba na traga public ki wave ta ko hai ba lenga chalai ba da yaw mi sing siga public ka se to khai ta ba se sidagi na phaba iho kai lege ba akoi na ham da hening se adagi thoiba iho mayam se tongan ba lekai da toy haija bone ngasai gi amugo na tawrakera akoi na Cocomi na tawrakera UCM na tawrakera heriko na tawrakera pa chaliba pandam je ama khatane ba sidaida tongan tongnai je kai no ama toina tawrasi kholasi haiba wahi se sigi poching ngarang kaksing de toy kaksing do akoi na sidagi kilometer kya no nomda organize tawraga chief minister gi mayum de changsan mangam gadam na teba akoi gi local central government sida local leaders sing sida ko local administration da akoi gi khonjel si yona ba khona ba gi pandam da chathaba i honga tane ba maira rally adagi ngasai gi democratic oi ba huju phodi chathari dana ko adubu ngasi government na khanga dam se tongan ba jaga da laiba maira pair ga laiba mi sing se makut tagi maira je thado ga moi bu khuba khu boi na sumina noi toi do khoi yam pele na thola ga khuba khon ga da miyam du da maira pair ga moi gi against ta ngang han ba se moi na kayam kuin ngang han ba ngam gi doi no hai ba se si moi na ying sa ga da ne ba ko tawi ba thabak mayam se si gi kholau se ama ta koi na lai ko hai si ge ga si gi sakar na pakum pi na ba na ga dam ne ba si gi manung si da issue se divert to ba ya na ba je si to ana ko una ba adagi imung manungi macha sing to ana ko ba adagi ex gracia do mi na yai ya de khang de hek law thorok pa den ngasai gi law thokaning ba poti law thorok to ba hai tare ko samna da tongau bi tok tok da mi mari phare subject to investigation adugi matang de operation chathak dai phabne se kaino then nahan gi drug pu gi kano da chalui se Bisempur chalui se in custody leiba mi amabu kamaina civil da leiba asam rifle da moi kari arrest memo paega kamaina hand over to challi no hai question du ne ba sigi mayam si leina banina asingba apangba ahingba asiba anaba ko adudagi klekai gi club organization sing loina mak wakhan manara pune hai tare ko aduduna hojik se aina haijaring mo se sidagi na chok thor tringai da uncontrollable oiba mawong ama lak tringai da lengak si wakhan khanda bam changi BJP amadi every political party moi de su taro yani ngai leite ko sigi potsi da congress na si situation de ga ngasai gi advantage ka lo na boda ra ba adudi moi de sum tarakani then BJP gi manung da su akoi loi gangi khemjan je chingdaraga CM oining ba mi ju lei ko hana gi chief minister oiram ba mi gi michang hai tare hana chief minister je lokthok khiba gi mun gi ne ba nuai ta bu ju lei adagi ano bu sida akoi ne hen chaira kan harau bu ju lei si loi gange ba akoi sigi potsi tension ba ya na ba ko bagar sakar na pali belengak sina khanbado masana khalak tramnina maramdi chief minister je mai manakta lei mi me amduna maon hai ba takpodo adude na masu uramoi ba ko ma khabar na tri uramroi ba adugi situation do tadana ba lekai gi mandal sing sida akoina warming up ama tobi bo ne ba ko sidage na sathi ba mongda lawai haningai leite ba mai thamjage